کو ایکمین فیلم فستیوالا دهوک یا نف دولتی هاتیا گیران و جمارک زورش فیلمان هم بسکرین زیده باری و سرکفتنا بلسخو و اینای هزر توی چنده ده هاتا کرن که فیلم و سینما کردیل در وی کردستان جی بهتا نشاندان و بردامیدان بزاوین فیلم فستیوالا دهوک یا نف دولتی. ایک جوان چالاکیان گیران آهنگا فیلم کردی بو الفیلم فستیوالا ناشفیل الولاتین یک گرتی. بوه مرمه جدو که شاندک برای فلات امریکا و چو داگو بجداری بکتن رو رسمین 3 روزین کردین هنری و سینمایی دا. سرارای و چنده که باجر ناشفیل پایتخت ولایت تنسیه اف باجرات هجمارتن سنتر موزیکا برنیاز کانتری میوزیک و چندین سترین امریکی و نافدارن جهانی الوی باجری بوینه و مزن بوینه. بونمونه سترای گنج مایلی سایرس، سترامبیجا کچ تایلور سویفت و ستر بناودن کیث اوربن و هفجیناوی نیکول کیدمن. آنکو انتشن بیجن ناشفیل باجر استرانه. فیلم فستیوالا ناشفیل السال 1969 اکمین جرهات گیران و تانوکیا بردوامه. لچلوچارمین سالیا داوه فستیواله فیلم فستیوالا دهوک یا نف دولتی بجدارد بیتن به 15 فیلم کردی و چندین چالاکین دیین همارنگ. بومای چندین حیوانه آماده کاری تنه کرن دا که بجداری کردی بشوه که رکوپک یا برچاو بید. جدا نخونا the straightest over here because you're going to run پشتیوان همی آماده کاریان افرو که رجا وکرنه فیلم فستیوالا ناشویل آماده بونا سیرو فیلم سازن امریکی و کردی گلمه داون. I wrote and directed a short film called America 101 that is a one man's twisted tour through his own personal version of the American experience. It's a socially satirical dark comedy. Nashville, for some reason, is home to the largest population of Kurds in the United States. So Kurdish immigrants live here. And most of those Kurdish immigrants who are here are actually from Iraq. So we are so excited to have the Duhok Film Festival here. We just can't believe it. So when we were in Austin, Texas, we were at the International Film Festival Summit, and we began talking to the Academy there. Ellen Harrington, she is the head of outreach for the Academy, and we said that you all were coming. And so she got excited, so then we invited the Academy. So the reason they're coming is because you all are coming. فیلم وکرنه فیلم فستیوالا ناشویل فیلم مادبو جدر هنانا جيف نيكولز و زرفکرنا هر دوسترین امریکی ماثیو مکونهی و ریس ویدرسپون.
ابروکه روژا دویش فیلم فستیوال ناشفل و روژا ایکیا اشرا رسم فیلم کردیب آماده بونا هر سه اندام اکادمیا اسکارز ایلن هارینگتون، توم پولک و سید گینز الجرناوه Celebration of Kurdish Films. We have a lot of world cinema that we bring in from Europe and Australia and Asia. It's very diverse. We have documentaries. So we want Nashville to see the world through this festival. It's not solely about celebrating Nashville. We celebrate the world and bring it to Nashville. The Nashville Film Festival this year is every year special. But this year is especially special, one, because we have so many wonderful individuals such as yourself that have come from Kurdistan with movies of their land, of that area. And so we're very much looking forward to learning more about the issues and the culture from that area, which we don't maybe necessarily know a lot about. And so this is one of the great things about the film festival, any film festival, especially the Nashville Film Festival. We also have movies about and documentaries about the music business, because Nashville is very big into the music business, and that's a big part of our economy here. سینما بویا ناسنامه هر کسی که کرد ابروکه همجی الامریکا بوینه ناسنامه و کو سینما خونیشا هر کسی کی بنه. One of the biggest differences this year is that we have this Kurdish partnership. We've always had lots of different films from different genres, but this is the first time that we've actually had a large group of people come over internationally. And then I think we have 14 different films that we're showing. One of the exciting things that came out of this is that we got a partnership with the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and they've actually supported us financially over the years for a lot of different programs. But this is something that when they heard that we were doing a Kurdish component to the festival, they were excited to come on board because they are trying to promote beyond the Oscars, that they are more than an award show. فیلم وکرنه روژان کردی فیلم اگر تو بمری دتا کجم بو ایدر هنر کرد هنر سلیم که خدانه چندین خلاتین جیهانی مزنه و با آماده بونا جماره که باش بینرین کرد و بیانی افی فیلمی دست نشان دانه کرد. J'en sais rien, moi j'ai déjà assez de merde comme ça là. Oui, bah et moi alors. Around the clock. Et il est mort. Ah oui. Here we are. Tu le connaissais? Non, mais quand un Kurde meurt, j'ai envie de pleurer. En fait, je cherche quelqu'un qui parle kurde pour parler à sa fiancée. What you want, Siba, my sister? I need speak to her. Very important. Do you know my sister? Ah non. Non. Don't know. بخير سيبا نعرف محي الدين سالت تسمع خير. طش مساندن يرايم قلعة. بس ده هو بتركب السرير. Siba est à Paris. Tu sais où elle est? Mais bien sûr, elle est chez moi. Je te le trouve, mais je te préviens, c'est un raté. On cherche Philippe. C'est ici que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au bar. لا je connais pas chez autant. Mais va نكره bien français. الله أكبر. بتشي حقك تونا باوكمي نمردني ده بكري وده بزينار بزيبش. شو كم عبد الله من ناقر بوا tout va bien Philippe tout va bien Au revoir. Au revoir. التروجو دوية كردي دال فيلم فيستيفال ناشفيل سمينارا كاتبرافا برند الدور وان ما ترسيانا بتكفنا ريكا فيلم سازا دال كردستان درباره چكرنا فيلمان بآماده بونا اندام من اكاديميا اوسكار زو چندين فيلم سازو سينماكارن امريكي. The
my purpose is to promote your culture around the festival around the world. نجات عبدالله نینر حکومت هرم کردستان بو کار و چالاکین روشنبیری الامریکا بجدار بود سمینار دا وک پشتوانی یک بو وانجورا پروژان. We have to separate the work in the cinema industry with the government. ناسینی هەر ملەتێک بەندە بە ناسینی کەلتورەکەی. حتمما ئەو فلیمانەشی کە بەشدارن لێرە لە ناشڤیل فیلم فستیڤال زیاتری هەموو باز لە کەلتوری کوردی لەو شێوازە ژیانێک کە لە کوردستان هەیە ئەو بە ئیتر ئەگەر شێوازی جێڕانەوەی مێژوو بێ یاخود ئێستای کوردستان بێ ئەو حاڵەتێکی ئێستا هەیە حتمما زۆر سوودی دەبێ بە تایبەتیش بۆ ئەوانەی کە نازانن دەربارەی کورد. ئەمەش وەکو نوێنەرانی حکوومەتی هەرێم پشتگیری تەواوی هەر گروپێکەکەین هەر تاکێک بێوێ خزمەت بە کەلتور و بە مێژووی کورد بگەێنێ لێرە بە کورد بگەێنێ ئێمە لە خزمەتیاندا دەبین. In the Hook, we're trying to educate them more about this, and that's why we settled the international festival in the Hook, so we take the interest of people to watch the films. کرد سوریه نهاد تنگیک پر مزن را در باز دبن من خواست فستیوال چه به مناسبه که جمعه از حوال دم کرد سوریه نهاد چه حالی داده عیشن چه تنگیه در باز دبن و خورتن هنه يعني كاميرا خداس خاكرين لهمبر دبابا سكنين وسيرات دكشين المخاص از ملت امريكا را حوال دم هفنا تشريس كده بن حتى وصلت جمرة تينن بدالين. We are honored to have Mr. Sid Gaines, a member of Academy of Motion Pictures, Art and Science, the Oscars. First of all, just can you tell us briefly about your opinion about Kurdish cinema and Kurdish films? Have you ever seen a Kurdish film before? I saw my very first Kurdish film last night here at the National Film Festival, and I loved it. I really loved it. I had not seen it. I had no idea what to expect from a Kurdish film. And I had a really good time last night watching a Kurdish film, partially about the Kurdish culture, partially a kind of a love story, partially a comedy, partially a heavy drama. I saw a little bit of everything in the film I saw last night. I'm very lucky because I, as head of the Academy's International Outreach, see movies from all around the world. And we've done projects in Iran through which I met Bahman Gobadi, who I've seen all of his films. And so I've heard mostly about Kurdistan from him, actually, prior to this project. And then the Academy was sponsoring the Nashville Film Festival, and they realized they had a very large Kurdish population here in Nashville and chose to do a program and invite filmmakers from Kurdistan. And when we all realized that this was happening, it was very magical for us that we could come, to another location in the United States and meet with our counterparts who are coming from Duhok and other places in Kurdistan. مرجم بجداری کرنا فیلمک کردی یام پناو کردستان الفستیوال اسکارزه شلوی اندام اکادمی اسکارزه و هادنارون کرن. Unfortunately, for a film to be nominated, it has to be nominated by the country. Now, the only country that recognizes the Kurds as a semi-independent is Iraq. So if Iraq were to nominate a film in Kurdish, it could happen, yes. Do you see in the future a Kurdish film winning an Oscar? Well, I can see the future of a Kurdish film made by a Kurdish filmmaker with Kurdish artists, actors, and crew, and cinematographers. Of course I can. Sure. Good storytelling is good storytelling all over the world, and what wins Oscars is good storytelling. پشتکو سمینار دو ماهی کاتی فیلم در هنر کرد بهمن قبادی او بناو ورزی کرکدان هاتا نشاندان. و دیو دا الروژا دوه و سه ترخانکیری بو فیلمین کردی 13 برهمندین هر باش هاتنا نمایش کرن السینمای ناشویل.
الشفا دماهی ترخانکری بو نشاندانا فیلم و میجو و کلتور کردی کنسرت کاتا گیران بجداری هنرمندی گنج بنگین آمدی و موزیک جنن خودانشیان جاسم و ارکان دوسکی هر واسا گروپ دواتا کردی گوش چندین که چوکرن بهرمند پکاتو بو. نرما آماده کاریان با اوی کاری هاتی انجام داد نوبرا فیلم فستیوال دهوکی نف دولتی و فیلم فستیوال ناشویل ستاف فستیوال دهوکیت آماده باشی دابو هر واسا کمیته کاتارک هستن که بشوی که خوب بخش کارت کرد و اف کمیته بن سرپرشتی خانم گووند آکری بو پرو برنا کار و باران و رکخستن پیوندیان ناشویل. اوه همی پراستی از روزه که خویشیار بوم من قلتي كم بري خد كرا كورتونا كم منيش قلت يعني جناحة كوبتشيكات مال ليرة لأمريكا فيلمات ديزني ببينن بس فيلمات كردي نبينن كو ديرو كواتشيا كو خلكي ماش يعني وكو خلكي هوليوود يا زيراكا يا بشيانا يا زانستا منيش تلفونا ناشفيل فيلم فيستيفال كر من باوريش ناكر من قدار دبيجن maybe يعني بلكي نا والله واب جدي قرت وكي واب جدي قرتي من اتصال بدهوك فيلم فيستيفال كر بريكو رينوز جانوك وهذا لكي قالكي نزيكي منا ومحمد علي طه ياسين طه ببورا محمد علي ياسين طه بويركي يعني وكبركي هوتا فاكرين نبينا دهوك فيلم فيستيفال وناشفيل فيلم فيستيفال کاغذ نبینا یک و دو یعنی پیوندیت نبینا هر دو کاده هاته چکرن دو ناشفیل فیلم فستیوال هندک تشت دوک فیلم فستیوال خواستن واجی یعنی راستی گلک گرمی هر تشتکی واخواستی و پسند کرد وقت خوب بخشک نوی پروژه دا دبوچ کار کرد راستی من نیتم او بکنم هری کاری سینما کردی بکن و تشتاق جان ابو من بینین که امریکا الودر که فیلم کردی بهتن نیشا خالقی دان خودی آماج خدمت بی و خدمت آماج او بیم یکمین جار بی فستیوال فیلمی لوی باجری بید کرنه خالقی کی زیاده پیش اوزیل مکر و الفیلم کردی کرن و خالقی کی گلک جاوکی بلند برای خدای هم گلک بکیف خوش بین دوینه ل ناشفیل فیلم فستیوال فیلمی کردی تقریبا 10 فیلم بود چند فیلم 15 فیلم هات نشاندن یعنی اما زوره بو امی country music كورت إنن دمتشنا كونسرت تقول سرانسر أمريكا تجارين وكرانا كونسرتان
نوکه ام به پاسه هاتینه داونتاون ناشویل دست حکی نکچکش باجر ناشویل چی ببینین؟ گل ندام. لروژ راگهاندنا خلاتان چندین فیلم امریکی و اسپانی و مکسیکی خلات ورگرتن. لخلات هره باش که تجمارتن مزنترین خلات فیلم فستیوال ناشفیل بهرا کردان بو. در هنر کرد هنر سلیم بو فیلم اگر تو بمری دتا کجم شیا خلات باشترین فیلم درج دستخو بینیتن و بری نوکه هر اوی فیلمی خلات باشترین فیلم درج دستخو اینا بو لئکمین فیلم فستیوال دهوکیان دولتی. When I saw this film, right away I went, oh, that's my favorite. But I didn't know my other jurors, and I was afraid that we wouldn't agree or something. So when we met Saturday and we all named our top 5, I was so pleased that we were all in agreement. It was not a hard decision at all. شما صبری اکش اندامن فیلم فستیوال دهوکیان دولتی و شاند کردی و هاتیا امریکا بو نشاندن فیلم کردی الدست بگی اگر طبعا قلت با الدور وان کار و پروژن هوا پیشکش کردیم بو ناشفیل و چند هبونا فیلم کردی لسینمای امریکی شبنا بتشجع که مازم کو ما حاول دایم بگم والحمد لله حضرنا که باش برای چیت کو اوجی اما دبونا فيلم كرديات فستيفال كأمريكا ده بويا كام جار وفيجن مارا وصل مازنك 15 فيلم حاضر بالفستيفال ناشف فيلم فستيفال وتشدوي ما كده كو ام بوينا سبونسر زيرين في فستيفال كأمريكي كو ناب دهو كي حاضر باليونايتد ستيت الامريكا وكو سبونسر زيرين فستيفال كوصل مازن اشتياق فيلم فستيفال دهو كي دماهي كاتي ما ذكر ام فيلم كردي ناب فستيفال دهو كي بين الدرب كردستان نشان بدين لو ما كان و کلین کردن سرچان فستیوال دا و اکشون فستیوال تاتی نترکامد و پروپوزال خوب و مهنارتی فستیوال ناشفیل بود. محس زیروانا کر و محس کر فیلم کردی ببین امریکاش بر چجورا فیلم فستیوال دهو که نچوی امریکا فیلم خونی شاب داتن و ناشفیل خوشی باجره که هنریه و اگرش همیا ماسترجی او بوکو کمالگاه کردی ناشفیل مازنترین کمالگاه الامریکا نزدیک 10-12 هزار کرد الویرنه لا محس کر امان فیلم دیشا کرداب دای. درباره بینادی و سینما تو چه بجی خالکی؟ شراسی تشتسر بیر او بو فیلم کردی کست امریکی بترد هاد نپیشش کردا از راستی بیجم. بس شراسی دویتن ام سرنجا کرداب تر را کشی نسازم که خطت منم خطت بینرایا بس دویتن را که بیتن سرنجا بینرا بیت را کشان دو که قصد سینما بکن فیلمت کردی بینش باش راستی فیلمت گلک باشه شوانات چند